وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نشتائے زندہ سر گرزیدن کے بزمکام مگر پا اللہ بانے دائے روزی اور قولیم. اللہ علم دے پائے زید قراری او بزید امانت کے خودلوں کے اور دا ٹول دی پا کتاب خکارد اللہ کے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. او خاص اللہ ذات پیدا کری اسمان نظم کا پاندازہ دش پگرزو کے او عرش دا اللہ تعالی بوبو لیبلوکم ایکم احسن عملا دید پارا چتاو سخکار کی چکم یوستاسو دے خیصہ عمل والا. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. او کتو ہے دے خلقو دا یقیناً تاسبا راپور تکی گئے دوبارہ پس مرگنا خامخاوی بدا کافران ندی دا مگر دروغ دیخکارا. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُمْ. او کرسو گمگا دے خلقنا عذاب ترمودے لگے پورے خامخا دی بوئی سشی بن کر عذاب در زمونا. الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بهم ما كانوا به یستہزئون. خبر شے کلش عذاب دی تراشی نبشی اوڑے درے کے دے ددینا اور آگیر بکی دی در سزا دائی شدی اور پورے ٹوکے گئی. وَلَئِن نَّزَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اکو سکو منگا یو انسان تدخپل طرف نا خاص رحمت بیراکا گودا رحمت داغنا یقیناً دے خامخا نومیدی کو ان کے نا شکری کو ان کی. وَلَئِن نَّزَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اکو سکو منگا دے انسان تنعمت پست تکلیف ناشد ترسیدلیم خامخاوی دے لاڑ تو تکلیفات زمان زما بزور یقیناً دے خامخالوئی کو ان کی اوخبل استعینی کو ان کی. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. مگر آکسان چ صبر کرے پا مصیبتوں باندے عمل نکئی نیک دا کسان دل دے بخشش دا گناہوں دری او ثواب دلوے. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. آیات تو اے نبی پر خودن کے بعض حاغل راشی وحی کے دیشی تاتام او تنگیدن کی ردائے پر رسول بانستاسینا ددے وجن چی داخل گوئیم ولی نشی نازل دے پدبانی او خزانہ یا ونی نرازی دد سرائے او ملک. انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. یقیناً تیار اور کون کے اللہ تعالیٰ دے پار سیزبانی ذموار. ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات. آیا وی دا خلق دا قرآن دزان نجو کرے تور تو ویا نور اوڑے تاسو لس سورتنا دے پشان چزان نجو کرشیم.
وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. ارو بلے آغسوک شستاسو پہ وصر سید اللہ نسوام کتاسو رشتنی ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. نو کدی استاس خبر قبول نکڑیم نو پوشا یقینا نازل کڑی شد دا قرآن پا علم دا اللہ سرام او پدی مسئلے سرا چنش اقدار دا بندگے سوا داغنام. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آیت تاسوے اخلاص کو ان کی اللہ تعالی. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. آسوک چغواڑی جن دنیاویم اور ڈول ڈال دائے پورا بور کو منگا دیتا بدد عملونو ددی پدے دنیا کے اور دیبا پدے دنیا کے حس نمگڑتا نشی کے رے. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار. خدا کسان دی شنشت بیادی الآخرت کے مگر اور د جہنم. وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون. اور برباد بشی عملنا شریکڑی بدے دنیا کے اور عبس دیا نور عملنا شریع کئیم. افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه من قبل كتاب موسى اماما ورحمة. آیا غصوک چھ بخکار دلیل بانک لک دے درب د طرفنا او مرگرے دد سرا شہادت کو ان کے امدہ اللہ دا طرفنا او مخ کے ددنا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام و امام و رحمت و خاص. اولئک یؤمنون بے دا کسان ایمان روڑیم پری کتاب. ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعدهم. آسوک چی کفر کئی پدی کتاب دا مخالف اردلنا نور دا زید وعدی دائیم. فلا تکو فی مریت منہ انہ الحق من ربک. نمکی گا تو پشکی دری کتابنا یاد دی نیٹینا یقیناً دا حق دے استادرف دا طرفنا. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون. ولیکن دیر دخل کو نا ایمان نروڑی دزد و اناد دوجیم. ومن نظلم ممن افترى على الله كذبا اولئک یعرضون على ربهم. اور سوک ڈیلوی ظالم نے دا شانہ چی جوڑی با اللہ بانے درو دا کسان با پیش ریشی اخبر ربدان. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. او بوئی دیر گواہی کو ان کی دا خلق دی چھ دروغوے بخبل ربانے. الا لعنت اللہ علی الظالمین. خبر سے لعنت اللہ تعالی دے بظالمان باندے. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. اغدی ظالمان چ خلق منکید اللہ دلارنا اور لٹئی آغلار لرا کو گوالے اور دا خلق آخرت بانے میں انکار گئیم. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء. دا کسان نشی بچ کرے دا اللہ دا عذاب نا پر ٹول ازمکہ کی انبی دی لرا دا اللہ نسوا سوگ مددگاران. یضاعف لهم العذاب. زیادتی کی باندی لرا عذاب وقت بوقت.
ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون دی طاقت نلرو داوریدلو دا حق اونی لیدل کول دا حق اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون دا خلق دی شتاوان کے شولی خپل ځانونا اور اکبشی دینا حغاشی صدرو جوڑیم لا جرم انہم فی الاخرت هم الاخسرون خامخا یقینی خبردارا شدی و باخرت کے خاص دی پورتوانیانویم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ یقیناً کسان چیمان راوڑے عملون کڑی نیک او عاجزی کئی دی خپل لبتا دا کسان دی جنت والا ہم فیہا خالدون دی باپائے جنت کے ہمیشہیم مثل الفریقین کلاما والسم والبصیر والسمیع مثال در دوارو ڈلو مومنانو کافرانو پشانت دڑندو او دکڑوں دے او دلیدن کو دوریدن کی دے حل یستویان مثلا آیا برابر دی بصفت کے افلا تذکرون آیا ولی تاسو نصیحت نقبل وئے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ یقیناً لے گلے منگا نوح علیہ السلام قوم داغتا چی یقیناً زتاس دا پارا یردر کو ان کے اخکاریم اللہ تعبدو الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم چی بندگی مکوئے دیچا سواد اللہ نام یقیناً زو یریگم پتاسو دا عذاب دروزے درناک نام فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ویل غٹانو چی کفر اکڑو دا قوم نو نینو منگا تعالی مگر یو بندزم بشان وما نراك اتبعك إلا الذين هم مرازلنا وادي الرائم انینو منگتا شستا تابداری کڑے دا مگر آئے کسانو چاہی پا منگ کے اسپک خلق دیا و تابداری کڑے بسر سری نظر وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين انینو منگتا سلرا پا منگبانے صغر والے بلکہ گمان کو بتاسو بانے درو ان کی قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وإنه الإسلام قوما آیتا سوچ کرے او کہ سوچ کیم زو پخکار دلیل بانے دخپل لبد طرفنا وآتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم اور آکڑی اللہ ما تخاص رحمت سے پیغمبری دا دخپل طرفنا لیکن پڑ پادشی دا پتا سبان نے انلزمکموها وانتم لها کارہون آیا منو کمونگا دا پتا سو پدا سیال کے شتا سے بدگنے ویا قوم لا اصلکم علیہ مالا اے زما قوما زنغرم ساسنا پدی بیان بانے حسمال ان اجری الا اللہ نلے زما بدلا مگر اللہ سردان وما انا بطارد الذین آمنوا نیمزو شڑن کے مومنان لران انہم ملاقو ربہم یقیناً دیبا مخامخ کی دخبل لبسران ولیکنی یراکم قوم تجہلون لیکن زینم تاسو قوم چدنا پوئے خبری گوئے وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
اے قوم سوک بما بچی دا اللہ دا عذابنا کز اشرم دا مومنان ولی تاسو نصیحت نقبل ویم ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ زنو امتاؤسا شما سر اختیار دے دا اللہ دا خزانو ولا علم الغیبا و پغیبم نپویگم ولا اقول انی ملک و نویم چزای ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یعطیہم اللہ خیران انویم دائے کسانوں پبارکیم چسپکی گنی ساسو سرگیم چشری بورن کی اللہ دیتا ہے اس فیضا اللہ اعلم بما فی انفسهم انی ذل من الظالمین اللہ خپوئے دے پاغی چدری پزنوں کی سیم یقیناً زبداؤخ کے خامخاد ظالمان نیم قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا دیویلے نوحا یقیناً تاخمون سر جگڑا اکڑا اور دیر اکڑتا جگڑا زمون فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین روڑا منگتا عذاب چت بھی منگا یرائے کتے درشتیننا قال انما یاتیکم به اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین نوح علیہ السلام یقیناً روڑی بتا استعذاب اللہ تعالی کو غاریم انہیں تاسو بچکید ان کی داد عذابنا ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم اور نفع ندر کی تاست زما خیر خواہیم کزے ارادہ مکم چستاسو خیر لٹوم کلچ اللہ تعالی غواڑی چتاسو بے خیر گئیم هو ربکم وإلیہ ترجعون ذکر اللہ استاسو اختیار من رب دے واغتو استاسو پیشی کے دیشیم ام یقولون افتران آئے داخل کوئی دائد زان نجو کریم قل ان افترائته فعلی اجرامی وانا بریون مما تجرمون تو آئے کما دزان نجو کریم نو پما بانے با گناہی زمان خزبریم داغن چتاوسو گناہو نکوائیم وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ وحی رو لے گلی شوان نوح علیہ السلام تا یقیناً ایمان چری نروڑی استاد قومنا ما سواد آئے کسانو چی ایمان راوڑے فلا تبتئس بما كانوا يفعلون نو مخبکی پاکارون شدیئے کئیم وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اور جوڑا کشتے زمگا پسترگو زمگا وحیم اور خبر مقواما سرا پوار ددے ظالمانو کے یقیناً دیبان دا فیصلہ غرق دلوم وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ اور جوڑو لاغ کشتے نار وقت شراتیر بشو بابا نسغٹان دا قوم داغ مسخری بے بابوری کولیم قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون اور تو ایک تاسو مسخرے کو من پسوس یقینا مسخرے بو کو منگا تاو سرام لک سنگ تاسو مسخرے کو فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم نظر دے تاسو پتو لگی چی سوک دا شرازی آغت عذاب چی شرمندکی ہے پا دنیا اور عذیب بابا نے عذاب ہمیشہ با آخرت گیم
حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين ترائے پورے شکل راغے حکم دا عذاب زمون او خڑکے دو بد تنور منگوے سوار کبلی کشتے کی دار قسم جوڑے نا دود وسیدان واہلکا اخپل تابدارم الا من سبق علیہ القول ومن آمن ما سوا دا شانا چھ مخی فیصل شوید پاغبان عذاب اسوار کا سوک چی مان راوڑیم وما آمن ماہو الا قلیل او ایمان نورا اوڑے دامر کرتیا کی مگر لگسانو وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم او الى الله تعالی سوارش بری کشتے کی پنوم اللہ ددی روانی دلو ددی ادری دلیم یقیناً رب زما خامخا بخنق ان کے رحم کو ان کے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ اور کشتے روانو پری بانے پچپو کی چپشانت دغرنویم وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا آواز ورکنو علیہ السلام او پیو پڑڑا پیو زے کیولاڑ اے زویا سور شمون سرا ولا تکم مع الکافرین امکے گا دا کافران مرگرے قال سآوی الى جبل یاسمنی من الماء ویلا غوزر دے پنائی باسل کم یو غرطا بجبو ساتی مال ردو بونا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم ویل نوح علیہ السلام نشتا بچ کی دن کے نند اللہ را عذابنا مگر آغا سوک شرحم پکڑی اللہ وحالا بینہم الموج فکان من المغرقین اور آل دری پمینس کی چپا نشد غرق شونا وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغید الماء ویلی شود اللہ طرفنا ازمکی تیری کخپل اوبو و اسمان بن شد اوبو ورولنا نکم اکرشوے اوبو وقضی الامر واستوتل الجودیم اور پورا کرشوا دری کارو برابر شو کشتے بجودی غربان نے وقیل بعدا للقوم الظالمین اویلشو ہلاکت دے دپار دا قوم ظالمانو ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي آواز ورکنو علیہ السلام مخبر لبتام ویلے ربا یقیناً زما دازوی خزما دا حل نریم وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ یقیناً ساواد درشتنے اور تیخ فیصلہ کن کے فیصلہ کن کنام قال یا نوح انه ليس من اهلك ویل اللہ نوح علیہ السلام یقیناً دام نرے ستا اہل چلائقی چتاتے نسبت شیم انه عمل غیر صالح یقیناً دے خاوند دا سے عمل دے چلائق نرے دبچ کے دوم فلا تسألنی ما لیس لک به علم سوال مکو ماندہ سیشی نہیں تالر پائے بانے سیلم انی اعذک ان تکون من الجاہلین یقیناً زتا بچ ساتم تدینا شرد جہل کن کنام قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم ویلنو علیہ السلام روان یقیناً پنائی غارم پتا سرا ددین چیز سوالو کا مستان راسی نہیں مال رضا علم
وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين او کتما تبخنونکی او بما رحمونکی زبشمد تاوانیاننا قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک ویل شوئے نوحا کشد کشتینا پسلامتی آسرا زماد طرفنا او پبرکتنو سرا پتاوانی وعلا من معک او پای امتنو داشانا چتا سردیم و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم اسو امتو نبی چی فیدی برکو ولد دنیا بیا برسی اید زمند طرفنا عذاب درناک تلک من انباء الغیب نوحیها الیک دام چی سواری دا خبرنو دا غیب نو وحی کو منگ دیتا تا ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا نو علم تو پدی بانے تو نستارا قوم ددی بیان نمخیم فاصبر ان العاقبت المتقین نو تم صبر کوا یقینا آخری انجام دپار دا متقیانو دے وَإِلَىٰ عَادٍ نَخَاهُمْ هُودًا علی گلے معادیان تازائی رور ہود علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرهم اغویل قوما بندگی اللہ لخاص گئے نشت تاصل رائے اسمددگار اللہ نسیوان ان انتم الا مفترون تاسو مگر درو جڑون کیے یا قوم لا اسألکم علیہ اجرام اے قوم زنغارم تاسونا پدے بیان بانے سمزوریم ان اجری الا علی اللذی فطرنی فلا تعقلون ندا زمان مزوری مگر پاغذات چیزیں اول نہ پیدا کریں ولذا قل نکارنا لیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اے قوم زما بخن غاڑے دخبل لبنا بیاغت توبی وباسے یرسل السماء علیکم مدرارا رالیگی باباران پتا سبانے پر لبسی وخ بوخ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ازیاتی کی بتاصل را طاقت نور طاقت ساو سرام ولا تتولوا مجرمین خمگر دے تاسو جرم کارکون کی قالوا یا ہود ما جئتنا ببینت وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک دیوے ہودا تاہم لے اسکار دلین نظراوڑے نو نیو منگا پر خودن کی اخپل مددگاران استاد و عناد وجیم وما نحن لک بمؤمنین و نیو منتابان باور کون کی نقول الى تراک بعض آلہتنا بسول منوائی مگر بس دایا و خبران رسولی تا بعض مددگاران زمگا سمرزنا تکلیف من نوائی استاپ بارکی مگر دا خبران چی رسول کری تا بعض مددگاران زمگا پس تکلیف قال انی اشہد اللہ واشہدو انی بریء مما تشرکون اغویل یقیناً ز اللہ گواہ کوم تاسم گواش یقیناً ز ویزار امداغ شانا چی تاسوی شریک اللہ سرام من دونه چدا اللہ نہ سواری فکیدونی جميعا ثم لا تنظرون تاسو ټول شلولو کہ زما په خلاف کې ټول او بیا مالا مهلت مرا کوي انی توکلت علی الله ربی و ربکم یقینا ما ځان سپارلې په الله چې زما رب او تاسو رب دې ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها
نشتہ زند سر مگر اللہ رانی ان کے ہدایتی گلی لرام ان ربی علی صراط مستقیم یقیناً رب زماک لگ دے پسید لاروان دے فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ نکتاس مخڑائے سپروانش دائے یقیناً ما ورسول تاستا حغاش زپرالی گلشیم تاستا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ راب ولی زمان رب قوم ستاسو نسوا ستاسو بزائم وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ضرر نشور کو لے تاسو اللہ تے ضرر ان ربی علی کل شیء حفیظ یقیناً رب زما ہر چیز بانے ساتن کون کے دے ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا ارگل شراغ حکم دا عذاب زمون بچ کمونگا حود علیہ السلام آسوک شیمان راوڑ دا مرگر تیاکی پسود رحمت خاص زمونگا ونجیناہم من عذاب غلیظ او بچ سات المندی لرد عذاب سخنا وتلک عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسلهم او دا قوم عادیان انکار کرو دایتون در بخبل ونا فرمانیم در رسولانوں کڑیوان واتبعوا امر کل جبار عنید اران شو پا حکم او پا طریقات ہر سرکش عنادیم واتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا ویوم القیامہ نولے گلش پدی پسے پدی دنیا کم لعنتا و پرز قیامت ہم الا ان عادا کفروا ربهم خبر شیقینا دے عادیانو کفر کرو دخبل ربنا الا بعدا لعاد قوم ہود خبر شے تبائی ہلاکت دے عادیانو لرائش قوم دہود علیہ السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا ولگلہم سمودیانو تارور داغی صالح علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو اغویلے قوم الزمان بندگی خاص کے اللہ لران زگنشت ساسو اسم ددگار دا اللہ نسیوان وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا اللہ اول پیدا کریے تاسو دزمکینا آباد کریے تاسو بدزمککیم فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ نبخن غاڑے داغنا بیاغت توبی وباسے بدرون ان ربی قریب مجیب یقینا رب زمان زیر اور دعاگانی قبل ان کے قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا دیوے صالح یقینا ویتب من کے امید کڑشے دغروالی مخید دے وخنام اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا آیتم منکیش بندگیو کو پائے طریقہ چزم مشرانو کڑیوان وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ آیقیناً منگا خام خواب شکیو دائے مسلینا چتم گائے تبلی کلک شک پیدا کلک شک دے قال یا قوم ارائیتم من کنت علی بینت من ربی واتعنی منہ رحمان ویلاغے قوم زمایت آسو سوچ کرے کیم زو بخکار دلیل بانے دا طرف دا رب زمانا اور آکڑی مات دا خپل طرف نا خاص رحمت چی پیغمبریان فمن ينصرني من الله إن عصيتم
سوک بما بچ کی اللہ دا عذابنا کزد آغنا فرمانیوں کم فما تزیدوننی غیر تقصیر ننزیاتی کوئے تاسمال را غیر دا نقصان زمانا وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً اے قوم داد وخاد اللہ تعالی ساز بار ونخر معجزان فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب پریک دے دیلرا چھ خوراکی اللہ کو ملکے امر سوئے دیتا اس تکلیف کنی ابنی سی تاسل رازاب نزید دنیا فاقروها فقال تمتعوا في داركم 3 ایام نحلاک اکرا دیاغی وخلرام ویل صالح علیہ السلام فیدی والے دا دنیا بخل کورنوں کی صرف درے وغیم ذالک وعد غیر مکذوب دا وعد دا عذاب چھ دروخ پکی ندی ویلی شیم فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزی یومئذ ارگل شرائے حکم دا عذاب زمن بچکمگا صالح علیہ السلام آسوک چیمان راوڑو دا مرگر تیا کیوں فسبوز رحمت زم دا طرفنام اور بچکمگا اللہ شرمندگا دا غیر وزنام ان رب والا عذر اور بارجام وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ او نیو ظالمان و خلق الرائے و حیبتنا کی شغیم نو سبا کائی بخول کورنوں کے پڑ مخبراتو کان لم یغنو فیہا گویا کنو دی دیرشی برے گلو کے الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود خبر سے یقیناً سمودیانو کفر کرو برخول خبر سے تبعیدہ دپار د سمودیانو وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى اور یقیناً راغلو زمگا ملائک ابراہیم علیہ السلام تام پیرادد زیری ورکولو قالوا سلاما دی سلام کو بتاوان سلام قال سلام ویل ابراہیم السلام بتاسدم سلامیم فما لبس ان جاء بعجل حنیظ نیسار نشو خورائیوڑو یو سیرید گڑشیم فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم ارکل شولی دے ابراہیم لا سندائی نور رسید لا خوراکتان ناشنائے اگڑل دیم وعوجس منہم خیفان زڑکی او ساتلا ددین یران قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط دیور توائے ویل یری گما یقینا منگا لے گلی شیوت قوم لوط بسیم وامراته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب خزد آغهم لعواد پردیشاتان نخشال شوام نصیر ورو منگایت پا اسحاق اور رسول اسحاق نن وسیدہ یعقوب علیہ السلام قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وحاذا بالی شیخان اغیوے ہے افسوس دے آیا زبا بچے روڑم حال دا چیز بوڑایم اور دا خاون دے زمان چی بوڑا شیریم ان هذا لشيء عجيب
یقیناً دا خامخا و خبر دا ناشنا دا عادت فلحاظ قالوا وتعجبین من امر اللہ دی ورتے آیت تعجب کے دا اللہ دا فیصلینا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت رحمتنا دا اللہ دیوی و برکتنا دا غلی پتاسو اے قرآن نبی انہو حمید مجید یقیناً اللہ تعالی سائل شیع و لوی صفتن والرین فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط ارکل شلاڑ دے ابراہیم علیہ السلام نے یرام اور آگے اغت زیرہم نباس شوروں کو زمند ملائکو سرا پبارد قوم دلوت علیہ السلام کے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب یقیناً ابراہیم علیہ السلام خام خاڑے صبرناکو دیر عاجزی کو ان کے اللہ تور گردید ان کے یا ابراہیم عارضاً ھذا ملائک ورتو ابراہیم مخواڑو دری خبرنا انہو قد جاء امر ربک یقیناً راغل دے حکم درفسا دری بازار وانہم آتیہم عذاب غیر مردود اور یقیناً راتن کے ریدی تعذاب چنشی واپس کے دے بیس طریقان ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا ارگل شرال ملائک زمگ لوط علیہ السلام تام نخفش آغا اول پر ملائکو اور تنگشوا پسوب ذر قوم سراسی نداغ وقال هذا يوم نصيب اوی ویل شدا روز سختان وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات اور آگے اغت قوم داغم راز غلی دل شول راز غلی دیشول داغت رفتان اور مخی درینا دی بکول بد بدکارونا قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم اغوے قوم داستاسو زنانا زمالونوین داستاس زبارا پاکے حلالین فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید یراو کہ اللہ نا ما مشرموئے زماد میل منو ببارکین آئینشت ساسونی او سڑیو خیارم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق دیو یقینا تا دپدرام نشت زمون استاد لنو بارک سحاجت وانك لتعلم ما نريد و یقینا تپوئے پائے مقصد چنگے واڑو قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد اغوی ارمان دے زما پتا سبانے ستاقت رسے دے یا ما پنائی حاصل اولیو قبیلی مضبوطی تام قالوا یا لوط انا رسول ربک لن يصلوا الیک ملائک ورتوی لوط یقینا منگا رالی گلشی استاد رمز طرفنا چرے نشیر سے دیتا تا پیز ضرر فاسرے بیاہلک بقطع من اللیل نبوز اخفل کورنے پیو ٹکڑ دشپکی ولا يلتفت منکم احد الا امراتک شاطر نگوری ساسو نہیں سوک ما سوا استاد خزینا انہو مصیبها ما صابهم یقینا رسیدن کے ریاغی تاہا عذاب شر قوم تورسیم انما موعدهم الصبح وليس الصبح بقریب یقینا وقت مقرر عذاب دی سبا وقت آئین دے سبا نزیم
فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها ارگل شرائے حکم دا عذاب زمون نوگر زمونگا پورت طرف داغی نلاندے وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل منضود اراور والمون پریبا نکانی دا پخو کانونا پر لبسیم مصومتا عند ربک نخبی لگی دلی استاد رب نظم وما هي من الظالمین ببعید نو دا کانی دا ظالمان لئی ساتلی شویم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا لگلی منگا مدین والو تدائی رور شعیب علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرهم اغوث قوم بندگی اللہ لخاص گئے زگنشت ساز دپارا مددگار داغن سیوان ولا تنقصوا المکیال والمیزان ام کموائے پیمانی او تلیم انی اراکم بخیر زکازینم زتاسل راپ فیدکیم وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط ویقینا زیرگم پتاسو دا عذاب در وزرا گیرون کی نام ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط اے قوم زما پورا گوئے پیمانا او طلب انصاف ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعصوا فی الارض مفسدین او منیم گڑی گوئے خلقنا معلون دائیم او مگر زیز مکہ کے فساد کون کی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین آگٹا دا اللہ دا درفنا ساز پار غردا کتاسو ایمان لرے وما علیکم بحفیظ ازنیم ساز پار ساتن کے قالوا یا شعیب صلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا دیولے شعیب استادا منزنا حکم در کی اطاعت چپری دمگا طریقہ شزم مشرانوں پہ بندگی گولام او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا پریگ دمگا کول پخپل مالونو کے حواشم غوارو انکا لانت الحلیم الرشید یقیناً تو خامخا صبر کون کے او خیارخ کاریم قال یا قوم ارائیتم من كنت على بینة من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا اغویل قوم آیتا سوچ کردے کیم زو بخکار دلیل لخبل لرد درفنا اور آکڑی ماتا روزی خیستان وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ازن وارم ساسنا شلارشم کولو دای کارتا چمنکم تاصل راغینا ان نريد الا الاصلاح ما استطعتم زن وارم مگر اصلاح ساسو سمرش واسم رسیم وما توفیقی الا بالله نرے زما توفیق مگر دا اللہ پا مدد دے علیہ توکلتو الیہ انیب خاص پاغما زان سپار لے او خاص اغتب زور گردم ویا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح اے قوم سبب جوڑ نشی تاسو لرا مخالفت کول زمان ددی خبری چورسی تاسو عذاب پشانت دائم چرسیدلو قوم دنو علیہ السلام یا قوم دہود علیہ السلام یا قوم دصالح علیہ السلام تام وما قوم لوط منکم ببعید ان قوم دلوت علیہ السلام استاسونا لریم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه
ان ربی رحیم ودود او بخن واڑے دخبل ربنا بجوام بیا توبے وباسے اغت بزڑم یقینا رب زما رحم کو ان کے دے و منم کو ان کے دے قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول دیویلے شعیب آمگا نپوئیگو وڈیروا خبرو چتے وائے وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ایقیناً من خام خائن تالرا پمون کے کمزورے وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ کنے سادہ قبیلہ من بطر سنسار کرے وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ انیت پنبانی سیزت من قال یا قوم رہدی اعز علیکم من اللہ اگر قوم زما قوم قبیلہ دیر عزت مندی ساسو پنیز اللہ پنسبت واتخصموه وراءکم ظہریا اور گرزولے تاسو اللہ در اخپل شاتا غرزول شیم ان ربی بما تعملون محیط یقیناً رب زما پعملون چدا سوکوئے راگی رون گرے ویا قوم ملو ولا مکانتکم منی عامل اے قوم عمل کوئے پخپل طریقہ یقیناً زم عمل کم پخپل طریقہ سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب زرد تاسو پتو لگیم چی سوک دے چی رازیانا تعذاب چی شرمندے کی اسوک دے دروجن وارتقبو انی معاکم رقیب و انتظار کوئے یقیناً زستاسو سرم انتظار کو ان کے ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا ارگل شرائع حکم دازاب زمون بشم شعیب علیہ السلام وآسوک شیمان راوڑو داغ سلام فصوب رحمت زمون واخذت الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارهم جاسمین اونی و ظالمان خلق لرشغین صعبان نشولائی پخبر کورن کے پڑمخے مرپراتم کان لم یغنو فیہا گویا کی نو دی دیر شوی پائے گورنوں کے الا بعدا لمدین کما بعد سمود خبر دا ہلاکت تے مدین لرام لگا سنچی ہلاک شل سمودیان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور یقیناً لے گلے منگا موسیٰ علیہ السلام پخپل آیاتنو و دلیل اخکار سرام الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون لے گلے منگا دے فرعون تا وٹانو دا قوم داغتا نئی تابداری اکرار دین دا فرعون وما امرو فرعون برشید نو دین دا فرعون ہدایت والا یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار زیبا دا فرعون دخبل قوم نا دا قیامت پر مخی نورو برسی ایل راور دا جانم تام و بئس الورد المورود عبد دے دا گودر چورتلن کے دیشی آغیتا واتبعوا فی حاضی لعنتا یوم القیامان اولے گل شدی بسے بنی دنیا کی لعنت ہمیشہ و پرز قیامتم بے سر افد المرفود دا بد بخشش دے چیتا ورگڑے شیرے ذالک من انباء القرآن نقصه علیک منها قائم و حسید داشتا سوارے دل بازی دا خبرون دا کلونو بیانون دا دل را پتاوانے بازی دا کلو ناول عرضی و بازی دل دل کڑشیم وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم
ظلم نو کرے منگا پدی لیکن ظلم کرو دی بخل زاننو فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك نصفیدہ اور نکردی تددی مددگارانو اغشدی بوترا مدد شہید اللہ نسوا حس فیدان ارگل شراغ حکم در افسا بازابنو وما زادوهم غیر تدبیب اور زیادتی نکائی دیلنا غیر دا تاواننا غیر دا حلاکتنا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ اور دغسدینی والرفسام کرش نسی کلو علا غیر ظلم کون کی یقیناً نیولد اللہ تعالی درناک دی و سخدیم ان فی ذالک لآیت لمن خاف عذاب الاخرام یقیناً پدی کی خامخا عبرت دے اغشاد پارائچ یرکی دا عذاب الاخرتنا ذالک یوم مجموع له الناس وذالک یوم مشہود الاخرت دا سر والزام چرا جمع بکڑیشی آئے تٹول خلق اور دادا سر والزام شپائے کے بعد شہادتون بیش کڑیشی وما نؤخره الا لأجل معدود انرستکو منگا دغرز مگر یونیٹی مقرر لگیتا یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ دغرز شکل راشی دار خبر بنشی کو لے سیوتن مگر داللہ پوکم فمنهم شقی وسعید بعضی ذی خلقون ما بدبختی و بعضی بنیک بختی فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق نا کسان چی بدبختی داخلی کی باورتا دید پارا پدے اور کی باسویلی و ہنار ویم خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ہمیشہ بھی دی پدے اور کے سو بریچی اسمان و عظم کے دائے وقت ما سوا داغنا شغاڑی ربستان ان ربک فعال لما یرید یقیناً سارب کئی ہاش غاڑی وعما الذین سعدوا ففی الجنہ واکسان چنک بخکڑی شیرین داخلی بجنت تام خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض نامی شب اسی پائے کے سوپری چی اسمان نظم کے دائے وقت الا ما شاء ربک ما سوا داشانا چستار بغاڑی عطان غیر مجذور دایو بخشش دے شدان ختمی فلا تکو فی مریت مما یعبد ہؤلاء نمکے گا تو بشکے مکے گا تو بشکے دا توحیدنا دوج داغنا چی بندگی کئی دا مشرکان ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبلهم دی بندگی نکی مگر پائے طریقہ چدنی مشران کو لدے نمخ کے وَإِنَّا لَمْوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ یقیناً من خامخا پورا ورکو دیتا ہے صددی چیس نمگڑتے آو بکی نہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ یقیناً ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام لکتاب تورات اختلاف کرے شو پائے کہ ہم ولولا کلمت سبقت من ربک لقضی بینہم کنے آغا نیٹا مقرر شے مخی استاد رب طرفنا خامخا فیصلہ بشوا دری ترمیان وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٌ آیقناً دی خامخا پشکی زدائی کتابنا یاد دغنے ٹینا کلک شک
وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یقیناً دا ټول خلق کله چې راپور تکړی شي خامخا پورا بور کی دیت سارب جزا عملون ددیم یقیناً غاپ عملون شدیقی خبردار دیں فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير نکلک شپدین لک سنچتا دا حکم کڑے شیریں آسوک شاہی توبم کڑے رستا مرگرتیا کے اور سرکشی مکوئے دی دننا مکگے گئے یقیناً اللہ پائے ملون شتاسو کوئے لدن کے ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار امما مور کگی گائے کسان تچ ظلم کڑے کنی اوبرسی تاسو وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون انبی تاسو پارا اللہ نے سوائے ہس مددگاران بیا بتاؤ سر اس مدد نشی کے دے واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وپابندی دمانز کوام پدوارو طرفون دروس کے وپا ساعتون کی چنزیدش بیتا ان الحسنات یذهبن السیئات یقینا نیکارونا لرکی بدئے ذالک ذکرہ للذاکرین دا یاداشت دپار دا یاداشت لرن کو واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين والصبر کا یقینا اللہ تعالی نہ بربادی اجر خیرکار کو ان کو فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم نولنو دای قومون چستاسون مخ تیر شیریم خاندان دا علم و دا عقل چمنے کولے دا فساد دزمکینا ما سواد لکسانو دا غشانا شم بشکری دائینا واتبع الذین ظلموا ما اطرفوا فی وکانو مجرمین اروان شلا کسان چھ ظلم کرو پاسی زنو پسی چھ مستی ورکڑے شوا دی تپائے کی اودی مجرمان وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم واهلها مصلحون انر استعرب چ ہلاکی کلی بس په ظلم دائم کلج خلقی پائے کے اصلاح کا ان کی ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده اک غفت استعرب نگر ظلم دا خلق طول یومت ولا يزالون مختلفين ہمیشہ دی اختلاف کو ان کی الا من رحم ربک لیکن آسوک سے رحم کری سار پائی ولذالک خلقهم اور دی مقصد دا اللہ دی پیدا کری وتمت کلمت ربک لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین اور پورا شیدہ فیصل در افسام خام خار ڈکوم بز جہنم د پیرانو د انسانانو نہ پیوزل وکلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک او ہر یوم بیانم بتاوانی د خبرونو د رسولانو نام ہا شکل کو بای سرستاد وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين اور آغلے تا پدی خبرونو کے حق اور نصیحتم راغلے اور یاداش دے دپار ایمان والو وقل للذین لا یؤمنون اعملوا على مکانتکم انا عاملون او کسان تچیمان روڑی کار کو تاسو پخپل طریقہ یقینا منگم کار کو ان کی وہ پخپل طریقہ وانتظروا انا منتظرون اور انتظار کا یقینا منگا انتظار کا ان کی وللہ غیب السماوات والارض اور خاص اللہ لرد علم دا پٹو سیزنو دا اسمانو دا زمکی
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ او خاص اغتا اور کے ورگر زیدیشی ٹول کارونا فعبده وتوکل علیہ نو بندگی اغل خاص کا اوزان سپارا خاص پاغ وما ربک بغافل عما تعملون ندے رفسا غافل دا عملون شتا سوی کوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین دایاتون دی دائے کتاب جو واضح بیان کو ان کے لئے حق و باطل انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون یقیناً نازل کرے منگدا کتاب قرآن دے خکارا مضمون والدے دید پارائیں چتا سدا عقل نکار والے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن منگا بیانو پتابانے دیر خیستہ بیان پس سبب دے چی وحی شروع کرے منگتا تدرے قرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ او یقیناً ہوئے تو ددین مخی خام خادنا خبرنا یا اگر چوئے تو ددین مخی خام خادنا خبرنا اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین کم وقت ویل یوسف علیہ السلام پر بلارتا اے زما بلارا یقینا مالی دلی خوب کی یولستوری اور نور اسفگمائے لدلی ما تسجد کون کی قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدون لک قیدا ویل پلار اے زویا مبیانا دا خوفستا پرونستا وانے چلول بجوڑ کی ستا پبارکی سے چلول ان الشیطان للانسان عدو مبین زکا یقیناً شیطان دے انسان دا پارا دشمن دے اخکار دشمن والا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ادا سے غرقی بطال رستارم خودن بکی تا دا مقصد خبروں وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ او پورا کئی بخبل احسان پتا بانے او پکورنے دے یعقوب علیہ السلام کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق لگچی پورکڑے دا احسان ساپ مشرانو سانمخ کے ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام ان ربک علیم حکیم یقیناً رفتار پویا پارس و حکمتن والدے لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین یقیناً اشترے پا قصہ یوسف علیہ السلام و درون دار کے دیر دلیونا عبرتنا دپارد تپوز کا ان کو اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبان کلشو ویل دغیرون قرآن کے خامخا یوسف و دارو داڑیر خواگری زمگ پلار تزم بنسبت تو منگیو مضبوط ڈلا ان ابانا لفی ضلال مبین
یقیناً زمون دا پلار خامخا پا خطائے اخکار کرے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم نو وجن یوسف لرا یا اغرزوئے یوزمکی تام نو خالی بشیتا او سمخا دپلار ساسو وتکونوا من بعده قوما صالحین شیوتاسو بیارسو ددنا دقوم نیکانونا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف اویل یوین کی ددینا موجن یوسف لرام والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين او غزید لرا پتیرو کمر کوئی کے اب ممید لرا باز قافلے والا کتاسو کون کی ددے کارے قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون دیویلے پلار زمون سوجدستا چھ اتبار نکے پنگبانے پبار دے یوسف کے ایقیناً منگا دل رخامخا دخیر خواہنیو ارسلہ معنا غدن یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اولگا دے منصر سبا وبصری من خوراک بہو کی و لبی بہو کی و یقینا منگا دد خامخا حفاظت کون کیو قال انی لیحزننی ان تصبوا به والپلار یقینا خفکی مال ربوت للستاسو ددم وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ او یریگم چو بخوری دل رشرمخ او تاسبتی نا خبر ناسیے قالوا لئنك له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون دیویل کو خورو دل رشرمخ حال دارے چمگا طاقت وردلیو یقیناً منگا خامخا تاوانیانیو فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب ارگل شری بوتا غلرام و اتفاقیوں کو شواشی غلرام پتیروں دا کمر کوئی کے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ نوحی اکرمگا غطا خامخا خبر بکیت دیل را ددی پدے کاروان یو حالدانی شدین نپوئی گئی وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ نرال دی پلار خپلتام ماسوتن وقت کے جڑائے کولام قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب دیوے لے پلار زمون یقینا منگتلیو منڈ موہلے او پریخو منگا یوسف تخبل سامان سرام اخڑو اغلر شرمخ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين انیت اعتبار کن کے پمگوان نے اگر کمنگ رشتہ آئیو وجاؤوا على قمیصه بدم كذب اراؤ دی پا قمیص دا یوسف بانی وینا درو جنام قال بل سولت لكم انفسكم امرا پلاریوے بلکہ خیس سکڑے تاسنا ساسو نفسنو سکارم فصبر جمیل نکار زما صبر دے خیس صبرم واللہ المستعان على ما تصفون
او خاص دا اللہ نا مدد غختلی شی ببرداشت دائے خبروں چی تاثیر بیانوئے. وجاء سیارت فارسلوا واردهم فادلا دلوا، اور علیہ قافلہ نولے گاغی خپل عبور اوڑن کے ناویزان دکڑا خپل بوقا کوئیتا. قال یا بشرا ھذا غلام، ویل ہے خوشحالی دا دادے غلام منت. واسروا بضاعا، پٹو ساتھ دی حاغل را دا پارا دا سامان دا تجارت. واللہ علیم بما یعملون، واللہ پویا پائے کارون چدا دی کئی. وشروا بثمن بخس دراہم معدودا، اواغس یا خرس کری آغل را پا پیسو نمگڑو روپے لگے دشمار. وکانو فیہ من الزاہدین، او دی پاغ کے دبے رغبتنا. وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اکرمی مثواه، او الاغشا چاغس آغل را دا مصر والونا خپل خزتے ہوئی عزت کا ددو سیدو ددائم. عصا ان ينفعنا او نتخذه ولدا، امید دے چم لبن نفرا کی یا بے اگزو دبشی پدائم. وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اور دا سے منگا زیور کو یوسف علیہ السلام در پائز مقدم سرگیم. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور دید پارا چمگا دلب تعلیم ورکو دا حقیقت دا مقصد دا خبر و مخکنونا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، واللہ تعالی زور اور دے پخپل کار چلولو ولیکن دیر دخل کنا پوئیگینا. ولما بلغ شده آتیناه حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین. اور کلش ورسید یوسف پل ازوانیتا ورکم اغلرا فیصلے او پوید دین، اور دا سے بدلا ورکونگا خیستکار کن کو تام. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اغوختنا اکڑا ددنا پٹا گئے حق زنانا چھدے دائے پکور کے وہ سے ددزان پبارکی. وغلقت الابواب وقالت حیت لک، او بند اکڑے دپسے ٹولی دروازے اور تغیر راشتا توائم. قال معاذ اللہ، دوئے پنائی وارم زپا اللہ سرام. انہو ربی احسن مسوائے، یقیناً غزما رب دے خیستکڑے زما دو سے دو دے. انہو لا یفلح الظالمون، یقیناً نشی کامیاب کے دے ظلم کو ان کی خلق. وَلَقَدْ ہمت بے، اور یقیناً پوخ قصد کو دی زنانا داغ درانی ولوم. وہم بها لولا ارى برهان ربهم، دبم قصکڑے داغے کنویلی دلے دلیل خکارا دخبل لفظ طرفنا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، دغسوکم غداکارم دید پارا شواڑو ددنا واڑ گناہونا اوغٹ گناہونا. انہو من عبادنا المخلصین، یقیناً دے خاص دا بندگان زمنا چپاک ساتلی شید گناہونا. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدہ لدى الباب،
منڈکڑا دوارو دروازے تا نوش لو دے زنانا قمیص داغل را دشاد طرفنا او مند دوارو خاون داغے دروازے سرام قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن عذاب اليم ویل دے خزی خاون تام نشت سزا داغ چاچی غواڑی ساد کور والا سر بدکار مگر دا سزا دا چی جیل ترواش ولی شی عذاب درناک تے ورگڑی شی قال هي راودتني عن نفسي ویل یوسف علیہ السلام دے زنانا مانا طلب کرے زمان زان پبارکی وشہد شاہد من اہلها او فیصلہ اکڑائے او فیصلہ کو ان کے ذکورن ایدائے خزنہ ان کان قمیص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین کبھی قمیص دا یوسف شلیدل شوئے دا مخی طرفنا دا خز رشتیاو یو دا یوسف پر دا درو جنو نئیم وَإِن كَانَ قَمِيصُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اکوید دا قمیص شلیدل شوئے دا شار طرفنا دا دروغ وی او دا یوسف وی درشتینو نام فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن ارکل چولی دا دائے خاون دے قمیص دا یوسف شلیدل شید شاد طرفنا ویویلا خذ تائقینن داستا مکر دے ان کیدکن عظیم یقیناً ساسو مکرونا ڈیلوی پا مقابلہ دنارینو کے یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک اے یوسف مخواڑا دے خبرو دا ذکرنا اے زنانا بخن غواڑا تخبل گناہ لرام انکی کنت من الخاتین یقیناً تید خطا کارنا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه اول سڈیرو زنانو بائے خاز مصر کے چھ خزاد عزیز مصر غوختن کی دخپل زوان دخپل غلامنا فوارد نفس داغ کی قد شغفا حبا یقیناً پڑکڑے ددے زڑ لرامین داغ انا لنراها فی ضلال مبین یقیناً منگا خام خائن واغی لرا پا خطا اخکار کی فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکا ارکل چدے وارد داغی تانو ارکل چورد دی دائی تان دائی زنانو سوال جوابی لگل پائی بسیم او تیار کدی داغی دا پارائے و مجلس دا خوراک واتت کل واحدت منہن سکینا ورکا ہر یویت داغی نایو چاڑم وقالت اخرج علیہن آوی ویل روزہ یوسف دیتا فلما رائنه اکبرنه قطعن ایدیہن ارکل چولی زنانو ہاغو دیلویو گنو نو زخمی کردی لاسو نخبل وقلنا حاش للہ ما هذا بشرا دیوی پاکی دا اللہ تعالی لرام نلے دایو بندام ان هذا الا ملک کریم نلے دا مگر ملک دے عزت والا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه او الہی زنانا ندارے تاسو توائم ہائے چھ تاسو زملامت کولم دا پبارکی
وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ یقیناً ما غوښتن کړې دنا د نفس مبارک خود ځان ډیر بچ ساتلې وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ وکوی نکا کار چیزو ته حکم کوم خامخا بد جیل تو اچولی شیو خامخا شیبان ذلیلانو نام قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیه ویل یوسف یا ربا دا جیل ما تړي رخص ده دای کارنا چې بلی ما دا ټول زننای کارتا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين او کتوان رے زمانہ ددی رام کرم ورکوک بشم دیتا نشمد جاہلاننا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن نو دعا قبول اکڑا دل رب ددو نوائڑو ددنا مدائی مکرم انہو السمیع العلیم یقیناً اللہ تعالی ہر ساوری پاس سبوئے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین بیاخکارش ودی تپس دائنا شری اولی دائم نخید پاکوالی داغم چه خامخا دے جیل توا چوبنگا تر یو اخبوریم ودخل معه السجن فتیان نو داخل شل داغ پا وقت کی جیل تهم دو نوکران قال احدهما انی ارانی یاسر خمران ویلا غیو یقینا زینم زان پا خوب کیش نچوڑم شراب لرام وقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه وإلى قبل يقينا إنم زدان خوب کے چپور تکوم د سر د پاس ڈوڑائے خوی مارغان دائے ڈوڑونا نبینا بتعویلہ خبر راکم لا پتعبیر دریم انا نراک من المحسنین یقیناً انو منگتا لرا دخیستکار کون کنام قال لا یاتیکما طعام ترزقانه الا نباتکما بتعویله قبل ان یاتیکما اویل یوسف نبرازی تاوس سخوراک چدر کے دیشی دخوراک دبارام مگر خبر بکم زتاسو دائے پا حقیقت مخی درات للدائنا ذالکما مما علمنی ربی داتا استوائم دائے وجن دا چیلم راکڑے ما طرف زمان انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرت هم کافرون یقیناً زجدائم ددین دائے قومنا چیمان پا اللہ نلری او دی دا آخرت نو منکر دیم واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب زخطاریم دا دین دا مشران اخبلوم چی ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام دیم ما کان لنا نشرک باللہ من شیم نری جائز مونگ لرام چی شریکو گنو اللہ تعالی سرائز شیم ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس دا شرک نہ بچ کے دل دا اللہ فضل لے پا منگا و پنور خلقو ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دیر خلق دا اللہ تعالی احسان نمانیم یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار اے دو مرگرو زمار جیل آیا خدایان دا جدا جدا کارنو غردی دا خدای دا پارام
کنا اللہ تعالی چیو دے زور اور دے ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم تاسو بندگی نہ کوئے دا اللہ نہ سوا مگر دائے نمونو چی یخیری تاسو حاغ نمونہ او تاسو مشرانو یخیریم ما انزل اللہ بها من سلطان ندے نازل کر اللہ تعالی دائی پابند گیا او پدغ نمونو بانے اس دلیل ان الحکم الا للہ ندے اختیار دا خدای تو مگر خاص دا اللہ دے امر اللہ تعبدو الا ایام اگر فرس کری چی بندگی بند کوئے داغن سوا دبل چار مگر چی بندگی بند کوئے مگر خاص داغ ذالک الدین القیم دا دین مضبوط ہے بدلیلنو ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر دخل کنا نپوئیگی یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا اے مرگر زمان جیل ہر چی دایو تندے دے ببشی نسکی واخبل مالک تشراب واما الاخر فیسلب فتاکل الطیر من راسے اور ہر چی دا بلے نو دے بپان سکڑیشی نخریبا مارغان دد سرنام قضی الامر الذی فی تستفتیان فیصلہ کڑے شہدہ دائے خبری چتاسو دائے پبارکی ایمان تپوس کہو وقال للذی ظن انہو ناجم منہم اذکرنی عند ربک ولی یوسف علیہ السلام آتنتا یقینو شرے ببش کی ہدایت وارونا یاد کا زمادہ حال و زمادہ خبر اخبل مالک سرام فانساو شیطان ذکر ربه فلبس فی السجن بضع سنین نیر کدائے مرگی نہ شیطان یاداش ورکول اخبل مالک تام نیسار شو یوسف وجیل کی یوسو کالام وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف اویل بادشاہ دائے زمانے یقیناً زینم پخوب کے وہ غواگانے سروے چی خوریاغی لراوٹا بے و7 سنبلات خضر و اخر یابسات او وگیشنا نور وگی وش یا ایوہ الملو افتونی فی رویایا ان کنتم لرویا تعبرون اے مشرانوں دے مجلس زمان حکمراں کے مالا پوار د خوب زمان کے کتاسو د خوبنو تعبیر کو لے شے قالوا اضغاث احلام اغیوی دا خو گڑوڑ خوب نریم وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین ان یمنگا پتعبیر دا سی خوبنو بانی سیلم لرن کیم وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه اوے لاغ سڑی چ بچو دای دو تنو نام آیات شو ت حال د یوسف پس ډیر مو دینا انا انبئکم بتعویله فارسلون زبا خبر درکم تاستا پتعبیر دے خوب خماو لے گئے یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان اے یوسفام اے ڈیر رشتنیام خبر را کمونتا پباردو غاگانو سربو کے یاکلہن 7 عجاف چی خوریائیں لراؤ غاگان ٹبے و7 سنبلات خضر و اخر یابسات وببارد وغشنو کی او نور وگی وش لعلی ارجع الى الناس لعلهم يعلمون
دا دیر پارا چی واپس لڑشم خلقو تا نو کھیدی شی چاہی پوشی پتاویز دے خوم قال تزرعون 7 سنین دابا اویلا غورتا کروندے بکوئے تاسو کالا پر لبسیم فما حصدتم فذروا في سنبله الا قليلا مما تاكلون نا چلو کے تاسو نو پریگ دائے لرا پخپلو وگو کے مگر لگ دائے نا چ تاسو تن خوراک کوئے ثم یاتی من بعد ذلك 7 شداد یاکلن ما قدمتم لہن بیا وراشی پست دیو کالونا او کلون سخ خوری باغ شتاسو دیلم مخی کی خوزلیم الا قلیلا مما تحسنون ما سواد لگ داغنا شتاسو بچ ساتے دپار کروندیم ثم یاتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یاسرون بیا براشی پس دین یو کال دفراخ ہے پائے کے با باران اکڑے شی بخل کو اور پائے کے بدی نشوڑی اخبل میوے وقال الملك ائتوني به اویل بادشاہ راول مال راغ یوسف فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ارکل اشراغ قاصد دورتے واپس لار شخ المالک تا تپوسیو کا ایسا سحال دے رائے زنانو چاہیے خپل لاسونا زخمی کرو ان ربی بکیدہن علیم یقیناً رب زما دائی پا مکر و فریب بانے عالم دے قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسے ویل بادشاہ زنان ہوتا سو حال کلش تاسو غختن اکڑا دے یوسف نا پوار دا نفس داغ کے قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوم اغیوی پاکی دا خاص اللہ لرام خنیو منگا خبر پا یوسف بانی دا اس بدائے قالت امرأة العزیز الانا حسحس الحق وانا راوته عن نفسه ویل خزید عزیز مصر وسخخ کارش و حق ما غختن کرو داغنا داغ دا نفس مبارکی وانه لمن الصادقین ایقینا یوسف خام خادر اشتنونا ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب دا اقرار زما دے وجندے چپتو لگی یوسف تایا خاون زماتا چما نقصان نہ دکڑے داغ پشیشام وان اللہ لا یہدی کید الخائنین اور یقیناً اللہ تعالی نہ کامیابی مکر د خیانت گرو